Frank ga no mu diaspora naje ngiye kuvuga ko umunyafurika. Bwana sifiwe. Sintinda kuvuga Richard unije ko nteye muri kamere yanje nza nkurikira amavuta. Iyo umuntu afite amavuta nza namukurikira inyuma tukagwana iyagwa biya birangiye. Rero nutagira amavuta tituzojana, ariko inyenyeri ni kwakira mba nakuvumbuye. Uko niko nkoze abantu wese nta mutima mubingira ibyo ndabizi. Rero Richard ubundi turavukana Terezo arabizi, ariko zose ni bimwe takibazo. Nihangane kuvuga gutya nuko twese nubwo ari uri hano imbere twajanye mu rugendo. Hari umuntu uzugaragara ariko ari abandi bajanye mu rugendo inyuma. Richard yaraje muri ghetto twabaga muri foyer. Nabonaga na mukongomani ni benshi ba Aimable Nguriye nawe tarashaka ariko muriho. Arambwira ngo kiriki ko nkene umva Frank nazo muvuga ku gitane ciwe. Aba nasita mutwagiraga baturirimbiraga. Ni mubiri yagiraga ko rasi kamwe kabi kwagaza yagaza gatera turi kubara iminota karashira dusirimbe. Twagira Imana yagaza ngo asante Yesu ngwame nyamunareka inangijemo. Muyandi magambo twari abantu b'imigeri gusa Pastor Kadarabizi, ariko tukagira nta murinzi twagiraga. Kubwa amahirwe korona irangiye Bishop twatuwe muri Kenya. Frank aradibuka. Frank ikintu nkundira Frank akunda ikanisa. Ibyo kurimba tubireke ukunda ikanisa. None bene ihangane mwira wanje Richard arambwira ngo nkeneye kuririmba. Hari umuntu Richard yamaze none nk'umwaka n'igice mu wanje niyo nawe yatanga ibyo amakava arabyibuka. Singiye kuvuga menshi zongera tuvugane kuko turahorana. Hari umukameramani bita cyose ujye umufata indirimbo imwe n'ibihumbi 300. Iyo ico ni igice kimwe. Ejo nzamu $100 na cyose nzamwishura indirimbo y'ibihumbi 300. Murakoze. Waba wicarira nta kibazo. Okay. Noneho tubikore muri ubu buryo. Abantu bari buvuge ntabwo ndi bo bahagarike, ariko nibura ugahita ugusha ku ijambo. Nta commentaire. Buriya nanje noje kuvuga ukuntu Richard mubereye se wabo mu muryango, kama mbiheririya usanzwe ndi se wabo mu muryango. Rero nunja gutanga nuko amuvuga sinamavuga gusa Tanzania nuko.